Patuidurane para pamiarsa sareng sami sane mangkin mawali tijang itu tangkel ring ajang idurane sareng sami jaging uning ayam inggian daging sastra aji menawi sang sane uruh ring sijeroning ngaji sastra mangdeledang ampura yang katamatan titiang itu kalinda merdah panak nanang merdah ye ye nanang ane gelur kaden wa icangin tukijulan cai merdah nah kene na anu kadung ngaliyeh busan di pana ngaliyeh merdah buin nanang ada di acara nene merdah acara apa tuh nanang acara Bali pakedek Bali pakenyum merdah tusing yang tadi nyebang gitu dah Bali pakedek Bali pakenyum tusing tadi nyebang tuh kita nanang benar saja merdah menane ugane nanang sebuah mesatu dini nak menjani lakan udiang nak nejani nanang lakan melajah mau ke kawin dah pelajah kawin mau ke kawin yang kawin len artin dah pangsing pelih bedik len subartin begitu nanang nak mau ke kawin begitu nanang nah iya nanang mau ke kawin apa lakan jemak nah ini lakan nanang melajah mau ke kawin rajani madu malon coba nanang nu nanang bisa mengening nih gitu nah tadi masih nang ane madala malon ane stut apa setut enci stut yang setut melang nek cai ngorte melang nek cai ngonek sastra pelih bencai ngonek pelih lakan artinya dah tuh gitu nana di cai nawang tuh dah kadang mana sana cang lingah tuh nah yang kene ya pasti cai bisa nih dah inanang lakar megening cai aning artian dan nyak gitu dah iya nih cang lakar ngartian coba ngemalu nanang coba nah tadi coba malu stem suara malunya tadi ngisi air nah ini tunyan man minum bedik dan ni bedik malu merdah coba malu dah coba malu dah roton tulus sinahuron Paramarta siwo inge aratu idanane sarang sami yadian kialit anom rau ring penglingsir mak sami Nemangkin uning ayang titia indik pengastawan ide sang Arjuna durung mawas de puput raris kacawes oleh ide batara siwa bisa ya caida bisa nang tak coba nih cani nang sebenarnya nyoba si patunya nanang masih nyoba engkan ingat nanang Mantain lah ingat sing dangsap terus nah kita bapatuh kita masih ingat tuh nih nah coba pin lanturang nah coba malu lanturang dah anakku katoan Nabi Tantu temuan tu kabeh cening
anak bapu ke anak ibu ke idewo subuh ke sina syarat idewo ne tonya bakal tangguhang idewo mak kesami oh nyak 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 tuh dah lanturang nanang jadi lanturang nanang jak lanturang subuh lanturang Hono pangano gerah angku jadu sakti wini bosaru ni jani ada paican bapun jadu sakti jenik sani marupo san jadu oh to nyak 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 ngelung bin bedek ngelung nu ingat nanang nanang yang lanturang coba lanturang nah lanturang bin bedek nu nah pasupati sastro kastu pangaranyo nihan ulati tuh nejani aduh to panah pasupati nento ceneng kalumrah kuastannya ne subuh jani tinggalin ceneng oh nyak tuh dah nah kang wang muncul malu dah ane penting subuh ne madan ngelestariang seni lan budaya Bali ini jelek lung nomor 2 toda ne penting irago subuhnya ane madannya ngalinya tuh ane kewah dah oh saja nanang ngalinya tuh subuh kewah nanang yen subuhnya yani ngelanturang ne madan ngelestariang kan luwung nah benar saja mendah nak mulu ni malu aduh ni madan warisan leluhur irago cani tadi generasi mendah patut irago ane ngelestari yang mendah saja nana nah jani mendah sawire subuh ni madan ngelestari yang ngantuk meke kawin sing ketu mendah ni jani ngelungsur mau pamit malu teken idodani sarang samida ih saja nanda ini karatu idodani sarang sami maka kekirangnya nih kitiang itu sarang pianak kitiang merdah ngelungsur pengampulo minabwenten kirang langkung atus kitiang nenten menggah ringas idodani sarang sami taral kitiang turang agung merenu pengampur pinakawasan ring atus uputang titiangan tu para musanti oh santi